Keopsova piramida prema bajkicama koje nas uče u školama je stara oko 4550 godina i navodno je izgradio faraon 4. dinastije Keops. Naše tvrdnje moraju biti zasnovane na naučnim argumentima, a egiptolozi nemaju niti jedan. Kako možemo odrediti starost egipatskih piramida? Kada dođete na plato Gize, gdje se nalaze izgrađene egipatske piramide, vi možete vidjeti morske školjke. Giza je više od 250 km daleko od Mediteranskog mora, odakle te školjke potiču. To znači da u jednom momentu je moralo postati takav plimni val ili neka globalna katastrofa koja će donijeti more 250 km na jug u afrički kontinent. Mi znamo kada je bila takva posljedna globalna katastrofa sa krajem zadnjeg ledenog doba, oko 12.000 godina u prošlost. Što znači da su piramide već postojale prilikom kraja zadnjeg ledenog doba, dakle prije više od 12.000 godina. Dakle, ponovo dolazimo do toga da imamo nekoga ko se spustio na zemlju, koji nam je pokazao određena znanja. Egipatske piramide spadaju u najimpresivnije građevinske poduhvate u čitavoj istoriji čovečanstva, a nauka nam je kroz moderne tehnike datiranja omogućila da otkrijemo kada su izgrađene ove fascinantne strukture. Danas, ukoliko u YouTube pretragu ukucate bilo šta o starom Egiptu i naročito piramidama, bit ćete preplavljeni lavinom pseudoistorije i pseudoarheologije, a što je baš deprimirajuće za sve ljubitelje nauke i istorije. Tako ćete na primjer čuti da su piramide izgradili vanzemaljci ili da su ih izgradili Egipćani uz pomoć napredne tehnologije kako mi danas nemamo, a također se ističe da su piramide daleko starije nego što zvanična arheologija tvrdi, a što naravno nema nikakvu naučnu osnovu, o čemu ću sada govoriti. Danas znamo da je Velika piramida izgrađena sredinom 3. milenijuma pre nove ere, odnosno pre oko 4500 godina za vreme vladara Keopsa, a do ove brojke arheolozi nisu došli nasumičnim nagađanjem, već koristeći nekoliko različitih i nezavisnih metoda datiranja, naime datiranjem putem istorijskih hronologija, zatim putem radiokarbonskog i luminescentnog datiranja i ono što je posebno interesantno, astronomskim datiranjem. Istorijski gledano, Velika piramida je gotovo uvijek pripisivana egipatskom vladaru Keopsu, o čemu je prvi pisao starogrčki istoričar Herodot još u 5. veku pre nove ere, a Keopsovo ime se nalazi i unutar same piramide, tačnije u prostorijama iznad kraljeve odaje. Hieroglifi sa imenom Keopsa pronađeni su i na drugim lokacijama na platou Giza, kao i u jamama oko piramide koje su skladištile ogromne drvene brodove, a također su pronađene grobnice Keopsovog rođaka Hemiunua, koji se smatra arhitektom Velike piramide, kao i kraljevog polubrata Ankafa, koji je direktno upravljao njenom izgradnjom, što znamo iz Mererovog dnevnika. Mererov dnevnik je fascinantna kolekcija zapisa na papirusu koja je pronađena na obali Crvenog mora, koji beleže dnevne poslove prevoženja kamenih blokova iz kamenoloma Tura do lokacije izgradnje Velike piramide, koja se originalno zvala Keopsov horizont. A iz njegovog dnevnika znamo da je u podnožju piramide postojala luka nazvana Keopsov veliki bazen, o čemu su arheolozi spekulisali i pre otkrića ovog papirusa. U Egiptu su pronađeni brojni zapisi, odnosno takozvane kraljevske liste, na kojima su zapisani vladari kao i dužine njihove vladavine, počevši od preddinastičkog perioda Egipta, a neki od poznatijih su Palermo kamen i Torinska lista, i na osnovu ovih zapisa egiptolozi su rekonstruisali čitavu istoriju starog Egipta. Poređenjem i usaglašavanjem hronologije starog Egipta sa hronologijama drugih civilizacija, poput Hetita sa kojima su Egipćani imali kontakt, egiptolozi su uspjeli da suze odstupanje u godinama vladanja 4. dinastije na plus minus 100 godina, što znači da je Velika piramida izgrađena između 2700. i 2500. godine pre nove ere, kada se datira 4. dinastija starog Egipta. Međutim, naučnici su želeli da još nekom nezavisnom metodom preciziraju i potvrde istorijsku hronologiju Egipta, kao i da što tačnije preciziraju vreme izgradnje Velike piramide, i sredinom 20. veka je upravo koncipirana jedna veoma zanimljiva metoda datiranja koja je promenila arheologiju i geologiju zauvek, a to je metoda radioaktivnog ugljenika. Ovu metodu među prvima je osmislio američki hemičar Willard Libby i bazira se na merenju udela radioaktivnog ugljenika 14 u odnosu na ugljenik 12 u organskim materijalima, čime se može utvrditi starost uzorka sa priličnom preciznošću. Tokom života, biljka ili životinja je u ravnoteži sa svojom okolinom razmenjujući C14 s atmosferom kroz ishranu ili disanje,
Međutim, nakon smrti organizma ova razmjena se prekida i količina C14 u organizmu se više ne uvećava. I na osnovu merenja odnosa C14 i C12 u uzorku moguće izračunati vreme kada je organizam prestao da živi, a što je odlična alatka za arheološko datiranje. Upravo je Libby u saradnji sa kolegom Jamesom Arnoldom predložio da se ova metoda testira 49. godine na drvetu pronađenom u piramidama Džosera i Snefrua, koje su iz istorijske hronologije datirane između 2700. i 2550. godine pre nove ere, i rezultat datiranja radioaktivnim ugljenikom ukazuje je na izgradnju oko 2800. godine pre nove ere plus minus 250 godina. Iako ova prva istraživanja nisu doprinela sužavanju perioda izgradnje ovih piramida, potvrdila su da je istorijska hronologija generalno tačna sa određenim odstupanjem, što je potvrdilo da je ova metoda veoma korisna alatka za egiptologiju. Još jedna interesantna metoda datiranja je primenjena na Mikerinovoj piramidi, koja je najmanja na platovu Giza i izgrađena je nekoliko decenija nakon Velike piramide, a to je metoda luminescentnog datiranja. Luminescentno datiranje bazira se na stimulaciji materijala infracrvenom svetlošću kako bi se oslobodila akumulirana elektronska energija u mineralu, koja je prethodno stvorena izloženošću prirodnom sunčevom zračenju ili velikim zagrevanjem, a ova akumulirana energija se meri kako bi se odredilo koliko je vremena prošlo od posljednje izloženosti svetlosti, a što omogućava datiranje kamena, što je prilično zanimljivo. Ova metoda se u stvari sastoji iz nekoliko različitih varijanti o kojima ću možda napraviti neki detaljniji video u budućnosti, ali za potrebe ovog videa važan nam je rezultat datiranja Mikerinove piramide, koji daje raspon od 4400. do 2500. godine pre nove ere, a što se odnosi i na Veliku piramidu koja je neznatno starija od Mikerinove. Nažalost, i ova potpuno nezavisna metoda ne pruža nam veću preciznost datiranja od istorijske hronologije ili metode radioaktivnog ugljenika, ali njen opseg se u donjoj granici preklapa sa rezultatima prethodnih datiranja, što nam svakako ukazuje da piramide sigurno nisu stare 12.000 godina, kako tvrde pojedini pseudoistoričari. Dakle, do sada smo vidjeli 3 vremenska opsega za izgradnju Keopsove piramide. 4400. do 2500. godine pre nove ere za luminescentno datiranje, 2700. do 2500. godine za istorijsku hronologiju i 2620. do 2484. godine za radioaktivni ugljenik. Međutim, postoji još jedna veoma interesantna metoda koja potencijalno pruža preciznost od samo 5 godina od početka izgradnje piramida, a to je astronomsko datiranje. Svi ovi podaci i metode datiranja upućuju nas na sredinu 3. milenijuma pre nove ere, iako i dalje postoje debate o tačnoj godini gradnje Velike piramide, ali suština je da nauka zahteva poklapanje nezavisnih grupa dokaza kako bi se nešto utvrdilo kao činjenica. Zato je tema o starosti Velike piramide odličan primjer koji ilustruje razliku između pseudonauke i nauke, jer pseudonauka svoje stanovište bazira na isticanju anomalija i nesuglasica bez konkretnih objašnjenja koje je moguće testirati i dokazati, dok nauka temeljno gradi hipotezu sloj po sloj i sakuplja dokaze nezavisnim metodama kako bi se formirao smislen model sveta oko nas. Voleo bih kada bih makar na trenutak mogao da se vratim u prošlost, u vreme izgradnje Velike piramide, da zajedno sa ljudima poput Merera bacim pogled na spektakularno gradilište i projekat kakav svet nikada do tada nije video, i poručio bih im da će njihovo delo inspirisati čovečanstvo hiljadama godina u budućnosti i da će jednoga dana iste zvezde koje su oni koristili pri izgradnji piramida omogućiti nama da otkrijemo kada su one izgrađene.